Ono što je naše veliko zadovoljstvo na ovakvom događaju jeste da možemo da kažemo da i svake godine ostvarujemo rast, dakle da od svake godine, od kada smo prodali Delta Maxi 2011. Delta Holding ima sve bolje i bolje rezultate. Proći ćemo danas kroz te rezultate, ali ćemo takođe da čujemo i ono što je vama verovatno često i zanimljivije, a to su neki novi projekti za koje do sada i niste čuli i taj zanimljivi deo ja ću prepustiti svojim kolegama. Da prođemo prvo kroz cifre, dakle Delta je ove godine ostvarila prihod od 58,27 milijardi dinara, što je 4,5% više nego što je to bilo u 2017. godini. Ostvarena EBITDA, dakle operativni profit pre oporezivanja, jeste 4,8 milijardi dinara, što je na nivou onoga što smo ostvarili prošle godine. Naravno, EBITDA je ono što je za nas najvažniji podatak i ono što investitori i banke i svi ostali gledaju kao osnovni pokazatelj poslovanja koji mi ostvarujemo. Naravno, naše osnovne delatnosti ostale su iste, to su poljoprivreda, distribucija i real estate i ono što je bitno jeste da ove godine očekujemo značajnu promenu u strukturi zato što od Delta Real Estate-a kroz nove projekte o kojima ćemo čuti kasnije očekujemo značajno uvećanje EBITDA i profita. Naravno, kao i uvek, obaveze prema državi su na prvom mestu i mi ih redovno i savesno ispunjavamo, te smo u 2018. godini u budžet Republike Srbije uplatili 10,2 milijarde dinara. Projekte iz oblasti nekretnina predstavit će vam naša Zorana Ždrale Burlić, generalni direktor Delta Real Estate.